Masini America gi state Georgia da leiba Taibi Island hairiba asi island asigi samudragi manung asida America gi yamna powerful oiba mysterious weapon ama lotuna leiri weapon asina anytime pokhairakpa matamda America asi Prithvi gi leimai asidagi muthat kiba ngamba adugumba weapon amani masigi mysterious oiba weapon asi ngasidagina 65 years ki mamangdagi samudra manung asida luptuna leirakhlibani weapon asina mikup amada miyoi karor kaya amagi thawai manghanbasu yaribani masida America na fana kanna hotnadunasu kanba ngamloi samudra manungda lotuna leiriba weapon asi kanagumba country ama hektana fangkiba matamda super power country sing asidi irai laina namthaba ngamgani adubu masida aikoina khangningliba asi asuk powerful oiba weapon asi matau karamna samudra manung asida lotuna leiribano haiba asini marup mayam ngasisu mayam gidamakta yamna interesting oiba video ama puduna lakjari aikoinaga poktringi mamangda Prithvi karamba mafamda kari thodok thokibage haibadusu khara khajik khangnabagi damakta video asi pujarakhlibani marup mayambu DAshil 2.0 4Ever gi anoba video asida taramnoksari 5 February 1958 numit asigi numidangi matamda America gi B-47 Startojet asi samudra gi mathak asida patrolling oina paiduna chalami plane asi icham chamba plane nate plane asida yamna sathiba dangerous oiba bomb ama yauribani bomb asi kayamuk sathibage hairagadi Japan gi Hiroshima da thadakhiba bomb adudagi 200 times hena powerful oiriba bomb ni bomb asina pura America asibu loisin khiba ngambagi shakti leiribani plane asida punna crew member ahum tongli pilot Howard Richardson co-pilot na Bob Faulkner amadi support staff amasung navigator oina leiriba Donald asini makhoi ahum dadi mission asi routine oina tawba thabak amani adubu makhoi gi daily routine oina tawba thabak asi mikup kharagi matung dadi achauba daita logadaba thabak ama oirakadore haibasi makhoi di khangjaram khide V-47 plane asina Taibi Island asi yausilakpa matamda ground control dagi message ama laklami F-86 Savory fighter jet asi B-47 plane asina pairiba airspace asida pairakle hairaklami F-86 Savory fighter jet asi lan gi matamda yeknabagi aircraft sing adubu thugainaba design tokiba fighter plane ni adubu timing asida fighter plane asi mafam asida pairakpa haibasi makhoi gi mission aduda yaurum khide amamba numidangi matam oiba amadi navigation system da asoiba leikhibadagi fighter plane asi mafam asida pairakhiba oirambasu yai ground control na plane ani asigi moving direction amadi altitude asi plane ani asigi pilot ta inform tawraklami aduga khara section na painabasu hairaklami adubu khallubana ama oirakpana ama haibaduni plane animak makhoi gi mission adu makha tana chatharami B-47 plane asidi heavy weight oiba sinamaram oiraga yamna tapna slow speed ta pairami adubu nakal amarom dadi F-86 fighter plane asidi yamna yangna high speed ta pairaklami plane ani asi yamna nakna mamai onsilaga paisilaklami ahingi pung ani makhairom tarakpa matamni F-86 fighter plane asina bomb puraga satliba B-47 plane asigi yet thangba masa asida thumjinki masida F-86 fighter plane asigi mamang thangba saruk asi pungkai kairami masidagi F-86 fighter plane asigi pilot clearance asi jet asidagi eject tohoduna leimaida parachute ki matingdagi safe oina landing torumki adubu nakal amaromdadi B-47 plane gi pilot Richardson gi oinadi problem asi horakpada ngairibani plane thengaina kiba asina maram oiraga V-47 plane asigi ye thangba engine asi fail oiramki masina plane asi atia asida hairaga paiba horaklami plane asi anytime leimaida tasilakpa yabagi mawongni adubu masida main problem oiriba asi masi nate plane asida yauriba missile ga manaraba Mark 15 hydrogen bomb hairiba khulai asini Prithvi gi khwaidagi powerful oiba weapon singi manungda Mark 15 hydrogen bomb asisu amani masida aikoina khangningliba asi karigidamakta Mark 15 hydrogen bomb asi V-47 plane asina puduna chatlibano haiba asini wari asi 1950 gi Cold War matamdagi haurakibani matam asida America amadi Soviet Union anigi marakta mikup khudingi amana amada attack taunaba ready da leinaba matamni super power country ama oiriba America asina makhoi gi yeknaba sing adubu maithiba pinabani haiduna plan kaya ama silami matam adugi America gi most advanced bomber plane sing asida nuclear bomb sing asi haplaga matam chupa
ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡꯇꯨꯝ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯤ꯫ 1958ꯇ F-86 ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯈꯤꯕ B-47 ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯕꯣꯝ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ V-47 ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ Mark 15 हाइड्रोजन बॉम्ब असी करीगुंबा लैमाइदा तारकलगा पोखाइबा थोक्लबदी मसीना हिरोशिमादा थादखिबा बॉम्ब अदुदगी सरुक चनी हेना साथीगदौरिबनी। थौदोक असिना अमेरिकाददी अचौबा प्रॉब्लम अमा ओहेलक्लमी। V-47 प्लेन असी लैमाइ तमना पाइथबा होरखी। मतम असिदा पायलट रिचर्डसनगी मनाक्ता ऑप्शन अनी खक लेरमी। अहानबा ऑप्शन असिना प्लेन असी बॉम्ब असिगा पुन्ना क्रैश लैंडिंग तौबा हाइबा असिनी। अदुबु मसीदा बॉम्ब असी पोखाइबगी चांस दी अदुकी मतिक वांगी। अदुगा अनीसुबा ऑप्शन असिना बॉम्ब असिबु पैराशूट की मतेंगदगी मनाक नक्पा समुद्रदा थादखिबा हाइबा असिनी। अदुगा मसीदसु करीगुंबा बॉम्ब असिदा फोर्स खरा कन्ना यासिनख्रबदी समुद्र मनुंग असिदा बॉम्ब असी पोखाइरकपा यारिबनी। करीगुंबा समुद्र मनुंग असिदा बॉम्ब असी पोखाइरकपा तारगदी मियोई करोड़ कया अमगी थवाई मांगदौरिबनी। V-47 प्लेन असी पायलट रिचर्डसनगी कंट्रोल की वांगमदा लेख्रे। मिकुप खुदिंगी प्लेन असी खुदोंग थीबा असुमसुम हेनगलक्लमी। पायलट रिचर्डसनना डिसीजन असी अथुबिदा लौबा मथौ तारमनी। मसीदगी महाकना ममित मना चेजेट उशिलगा क्रू सिंग अदुदा बॉम्ब अदु थादख्रो हाइना लाउरखी। अदुबु मसी हाइबदा लाइबगी वानी थबक ओइना पांगथोकपददी अरुबा अमनी। मरमदी बॉम्ब असिना ताखिबा मतमदा फोर्स कन्ना थेंगाइ खोखाइबा याउख्रबदी पोखाइरकदौरिबनी। 3.5 मेगाटन लुम्बा हाइड्रोजन बॉम्ब असिना प्लेन असिदगी पैराशूट हापलगा हेक लंगथखिबगा प्लेन असिदा तोंगलिबा मखोई अहुमदी मिहुन सुरमखिदे। मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब असिना समुद्र इमाइ तमना पाइथखिबा असिदा सेकेंड खुदिंगी बॉम्ब असी पोखाइरकद्रा हाइदुना स्वाइ लौरमी। फाइनली बॉम्ब असी समुद्रगी इमाइ असिदा थेंगलगा तपना करिसु तौदुना इसिंग मनुंगदा लुप्थखि। अदुबु प्लेन असिदा तोंगलिबा मखोई अहुमदी हौजिकसु वाखल लैताद्री। मरमदी बॉम्ब असी समुद्र मनुंगदा यौख्रगा करीगुंबा थेंगाइ खोखाइबा याउरगा अमुक पोखाइरकद्रा हाइबा असिनी। बॉम्ब असी समुद्रदा थादख्रबा मतुंग रिचर्डसन अमदी क्रूसिंग अदुना इंजिन नाम याउदना प्लेन असी अमुक लैंडिंग तौनबा होनरमी। मसीगिदमक्ता मनाक नक्पा एयरबेस अमदा कॉन्टेक्ट तौदुना इमरजेंसी लैंडिंग तौनबा परमिशन लौरमी। परमिशन फंगलबा मतुंगदा प्लेन असी मखोई अहुम चंगदुना यामना वाना लैंडिंग तौखी। लाइबक फबदगी प्लेन असी रनवेदा लेपखी। मसीगी मतुंगदा अमेरिकन मिलिटरी सिंगना समुद्र असिदा सीक्रेट ऑपरेशन अमा लॉन्च तौरमखी। मिशन असिगी पांदमदी समुद्र मनुंग असिदा थादखिबा मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब अदु पोखाइद्रिङैदा थिहौबा हाइबा असिनी। मसिदा वाहंग अमा अमुक लाक्ली मदुदी समुद्रदा थादखिबा बॉम्ब अदु मफम अदुदा अदुमक लैरिब्रा नत्रगना कनागुंबा खरना पूरगा चतख्रबरा हाइबा असिनी। 5 फेब्रुआरी 1958 की नुमिदांगदा ताइवी आइलैंड मनाक्ता थादखिबा बॉम्ब अदु नेवी पर्सनल चामा पुनसिलगा साबा टीम असिना सोनार टेक्नोलॉजी फाउबा सिजनदुना समुद्र असिदा थीखी। समुद्र मनुंग असिदा बॉम्ब असिना लैरंबा याबा पॉसिबल लोकेशन पुंबा चतुना थिरमी। नोंमा हौखिबा असिना चयोल कया अमा फाजिलक्लमी। अदुबु बॉम्ब असी फंगबा कौबदी लैरमखिदे। मसिदा अखोइना खंगनिंगलिबा असी बॉम्ब असी थादखिबगा इकुई कुइदना सुपर पावर ओइरिबा अमेरिकागी मिलिटरी सिंग असी फाउबना थीबा फंगद्रिबा असी मतौ करमननो। मसिदगी बॉम्ब असी हुरालमलगनी हाइबगी थियोरी कया अमा थोलक्लमी। कोल्ड वारगी मतमदा अमेरिका अमदी सोवियत यूनियन अनिगी मरग असिदा येंगथीनबा अमना अमदा लोना अटैक तौनबा होनदुना लैबा मतमनी। मतम असिदा सोवियत यूनियन की सबमेरिन कया अमा मतम चुप्पदा अमेरिका की मनाक नक्पा समुद्र सिंगदा लोतुना लई हाइबगी डॉक्यूमेंट कया अमासु लैरिबनी। मरम असिना 5 फेब्रुआरी 1958 ता प्लेन दगी बॉम्ब थादखिबा मतम अदुदा ताइवी आइलैंड असिगी मनाक नक्पा एरियादा सोवियत यूनियन की सबमेरिन लैरंबा याई हाइरी। करीगुंबा लैरंबा तारगदी 3.5 मेगाटन लुम्बा बॉम्ब असिना समुद्रदा तारकपगी फोर्स अमदी वेव अदु सोवियत यूनियन की सबमेरिन सिंगना सोइदना डिटेक्ट तौरमगनी। लैरिबा कंडीशन असिदा बॉम्ब असिबु समुद्र मनुंग असिदगी पूरगा सोवियत यूनियन तमना चतखिबा यारिबनी। बॉम्ब असी समुद्र मनुंग असिदगी सोवियत यूनियन ना
हुरालगा पुरंबा याई हाइना चिंगनरिबा असिगी मरमदी थौदोक असिगी मतुंगदगी USSR Soviet Union na hydrogen bomb amadi atopa powerful oiba bomb kaya amagi testing tobagi chang asi aduki matik hengalakhlami karigumba masina chumlamba taragadi Soviet Union na bomb asi huralaga pukhiba khaktana tana America gi security asi dasu achouba akaiba ama piramlibani adubu hairiba sing asi exact soidre haibagi proof amatadi leite aduga karigumba Soviet Union na bomb asi puramdaba taragadi Mark 15 hydrogen bomb asi ngasi su Taibi Island asigi samudra manungda leiramgani haiba asini karigumba bomb asina future da pokhairakpa taragadi थौदोक अदु मियोइबा खुनाई असिना लेरिबा मखै काओबा ngamlaroidaba थौदोक अमा ओइगनी मसिगी मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब असी कयामुक साथीबगे हाइबसी खंगनबगी दमक्ता हिरोशिमा अमदी नागासाकी दा थादखिबा बॉम्ब सिंग अदुगा कंपेयर तौरगा येंगबा मथौ ताई हाइबदी हिरोशिमा दा थादखिबा बॉम्ब अदुदगी 200 टाइम्स हेना साथीबा हेनगनी हाइबा असिनी करिगुंबा मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब असिना एक्टिवेट तौरगलबदी बॉम्ब असिना पोखाइरक्लिबा समुद्रगी मफम असिगी इसिंगी इमाय अदु 100 मीटर दगिना किलोमीटर यौब फावो वांगना पाइखलकनी मसिना अचौबा तमथिरबा सुनामी अमा क्रिएट तोहलकनी अदुगा सुनामी असिना अमेरिका दा लेबा मियोइसिंग असि खक्ता नतना पृथ्वीगी अतोपा मफम कयादा लेबा मियोइ कया अमगी थवाई फावबा लौगदौरिबनी अदुबु लाइबक फबदी हौजिक फावबगी ओइना मसिमक्ति थोलक्तरी अदुगा 1958 दा समुद्रदा थादखिबदगी मांगखिबा बॉम्ब असि ngasi मफम कदाइदा लेरिबनो हाइबा कना अमतना खंगबा ngamdri अदुगा सोवियत यूनियन ना हुरालगा पुखरे हाइबगी प्रूफ सु लेते करिगुंबा बॉम्ब असि फत्तबा मियोइसिंगना फंगख्रबदी पृथ्वी असिदा अचौबा अहोंबा अमदी पुरकदौरिबनी मसिदा मरुप मयामगी मोड करी लेबगे कमेंट तौबिरमु मयामगी दमक्ता अनौबा वीडियो अमा अमुक पुदुना लाक्सगे।